Okay, berulang kali saya cakap, kalau kau tengok saya memang banyak review skincare lokal kan. Sebab apa? Kita nak naikkan lokal ni even lebih better daripada overseas punya brands. One of lokal yang memang saya tengah naikkan adalah Aurora. Sebab apa? Bila kita cakap dalam social media, kita bertanggungjawab setiap poin yang kita cakap. So Aurora ni macam saya cakap, dia pentingkan safety dulu. Yang kedua, effectiveness dengan teknologi skincare. So kalau korang yang tengah cari skincare apa yang aku perlu, tapi aku nak skincare yang lokal, yang tapi dia punya benefit dia lebih daripada overseas punya brands, Aurora. Sebab apa? Sebab saya sendiri dah recommend, dan even saya sendiri pun pakai juga Aurora, terutamanya Caviar tu saya cukup suka. Dan saya baru tahu yang oral supplement yang mana Ellie Beauty yang bentuk sachet tu, yang makan tu, baru dia launch. Yang tu saya tak tahu. So saya nak kena try nanti, insyaAllah. Korang kena try juga Aurora Skincare.